8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And liftoff. Go Falcon, go PSF. Stage 1 propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. Hari ini, Senin 19 Juni 2023 pagi, sekitar pukul 5.21 waktu Indonesia bagian Barat, atau pada Minggu 18 Juni 2023 pada pukul 18.21 waktu setempat, satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 sukses diluncurkan dari Pusat Antariksa Kennedy di Tanjung Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Satria 1 meluncur ke orbit dengan menggunakan roket Falcon 9 buatan perusahaan Space Exploration Technologies Corporation atau SpaceX milik miliarder Elon Musk. Satria 1 diperkirakan akan mengorbit di atas Papua pada November mendatang, kemudian mulai beroperasi pada 2024 mendatang. Dikutip dari Kompas.com, pelaksana tugas Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Kominfo, Arif Trihardianto, mengatakan satelit Satria 1 akan bergerak menempati orbit pada 146 derajat bujur timur yang berada di atas langit Papua. Diharapkan satelit tersebut akan mengorbit dan berfungsi dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. And some really awesome views of planet Earth behind stage 2. Expected loss of signal, Cape Canaveral. There's that view of landing burn. Stage 1 landing leg deploy. And a great view of landing. This landing marks the 12th successful landing for this particular booster and marks our 201st overall successful recovery of an orbital class rocket. In addition to landing with confirmation of successful second engine cutoff and good orbit, we are going into a coast phase up until the second relight of our MVAC engine on the second stage, which will be followed by payload deploy. Till then, sit tight and we'll see you back here at the T+27 minute mark.